Alo mame tuna start question number somli le panina kan kalang zot turin member zom tak puram than moya isti pibel tuilo somang वो स्पीकर कलम है Environment, Forest and Climate Change Department चंगतू कमी सरजाम तक पूरा थान सांगा छानतान कजोना ए न चु कुम सांग नि सोमनि पंगा छुंगिन रूल चुकले रमसा वांग नुना चान अन ओमेम ति अनिया बी न चु एंजान nge om सीना जांग न दम न पेक लो अन ला ओमेम dina mi engsan nge pek lo om ti ka zona ni ale Environment, Forest and Climate Change Department jam to Minister Pulal Thansa lo somang who speaker is to we build to MLS om tak zona e na kha ome ti ania bi na kha rul chuk wanga nun na chan pakhat om Sina Zang dom na pek lo an la omem ome mi engzat nge pek lo om Zang dom na la pek lo mi pakhat om ania le zo belo zo turin zo na nei tu puram than moya lo somang pu speaker kalom me ka zo bil na pakhat chu nia hai rule chu hi kan nei china ka diala po sang ni som ni pathum bor vel chaukan ni vel khan panni nuna chan oma amar sarkar khati lai sarkar kha chon jang dom na kha pe maya tuna khan pakhat kha oma nan la pelowa eti ange pek the niang ti ka zo bel na pakhat na ani a panni na chu lo ne tuกูดมาทกตู้แต่บูเลชายรำซาเตนั้นตีเชียสักทิ้นเฮียนสรการินจังดมนับเป็ดอันไหนเอ็มอันนี้เราชวนเป็ดเทนียมให้บูเลบาลตีเชียที่อันตัวนั้นเสมชินะอปุยลินโดนะปุยลินมารันซาอินาตีเชียที่กันเทชินะนี่ช่วงจะเป็ดตุมันเนียมที่ไล่เละเป็กตัวนี้จวนเองซานเงยเสียในนี้ต่อที่ข้าก็สอนเดินหน้านี่ผู้สปีกเกอร์รู้ไหมso le zo turin member zom tak pularam liana papuya lo somang ผู้สปีกเกอร์ก็รู้ไหมก็สอนเดินหน้าชูที่เฮียนี่มีฟิงรันวุลป้างไอ้นี่เรารันซาโลโคลโมตัวรูกโมอบิกตะกินเอ็กโซติกแอนิมัลหลังจีมันสัวเอาเฮียนินดีพาร์ตเมนต์เฮียนิงที่นี่มาอลักซุยทินที่ก็จะเบลน่ะประคัดนานี่ยทินก็จะเบลน่ะดังเลยจวนไอ้โจสหัวน่ะเฮียนซาเอ็นโคลง่ายเตเอ็นโคลตูเฮียนด็อกเตอร์ฮีจอลการขัดวุยนี่จุ่มนี่อากาศที่นี่สวยนี่ยเคลมินดูขบโลดเดียวเตอมเนี่ยสวยอมวางอินด็อกเตอร์ฮีเรกูลาร์ดานอมเอ็มอันนี้เราปนตุนไอ้จิงโซกะDoktor hi akal turarua man theidano memti kha ka zo belna ni lome le zo belo zo turin member zom tak pusi ngolian chu lo somang push speaker kalome hey kan minister hi February ni somni le pathum sang ni le somni le palia khan ka zo to a chuan ni som le poruk oga sang ni le som ni le palia ka zo to boga ka zo na ngai dir ti chuan ni som ni le paria February sang ni som ni panga chumi ka zo chu April ni som ni le pakwa sang ni le som ni le pakhata khan sanctuary bula munwam nu sai na chil huma chu compensation pek ve theda no mem ti kazot china ta chuan ni som ni le pathum February min sana hian pek tu malak me kani tin min changa ti chuan ni som le puruk aga sang ni som ni le palia hian
wildlife compensation scheme in a home lo awangin zang na dum na pek thei ani lo tin min changa chu tho chu ka zot le a ni somni le pariata min chan dan kha chu tho chu ni a mi nun na an cha na wildlife sanctuary kha hung ani bok lova rampalai le nga thingtlang mi har sar theite ani a ei zongin chome zongin engema tumbu ti engema luikal ani na tak zon lui kala kala ni a lui dunga khan eng pui lui ani a cheng kholong khor kha ani a khami kha sain achil huma khati ringot maya hanti kha sarkar hian tuna hian sarkar lamatang chona pasala kha wildlife ga ta kan la velom te wildlife ga ta su aget ani lo wa pi talla apasal hi lak sak thei dan aomem ti pu speaker kazona ani atin he himin ko ta khingta se nun na chan ani a sarkar hian thiam achang do ne mi wildlife sanctuary kha fencing ani bok si lova khala khan veng reng bok si lova mi chume zongkal akha khatia sai te na lo chil hlum mai kha mi nun na kha athon maya han thi thi ra kha arim do ne mi sarkar chuan zang na dom na pek dang kong a poisa a khes omlo ni point a pasal voina wildlife gata master role po ni chia lo a chor akha bang ro ti rola bang mai thei ani a khati lo deuh khan akal santa ka pasal fanaw te in som tu ri sarkar hian angai tu asak theangem ti kha ka zona ani e ole khang zo na te kha chang turin chang tu minister pulal than sa lo so mang u speaker azo na nei tu zo bel na kha mi crop damage kan tia hi assess thin ani a chumi assessment atang chuanin hemi hi zang dom nei pek thin ani hey ran nung ange ran sa te rule chuk te po hi voi mi a hian MLA zom tak tak te kan cha du cheu chu ran sai na se emo rule na chuk emo hian ni thum chungin forest ga te mo forest tare mo ROM forest office nai bera thriat tir thin turani ti chon fo man pe chok anga zang na dom na hi claim thai ani chumi chu adana ni wangin khami nu lamani kha chuanin a har sa thin ani chu bang chuanin hetilai hi awareness kan impact na sat hle po ngai ka ria a te teng chuanin huan thlai ti chet po hi compensation hi chu kan pe deuh tlang pui kan assess atangin te kha kan soi du a tem ni kumpo khanin sang hi som ni panga ni li thatia khanin tol pui khwa tlangwal kha sawo men na se a chu po chu noi ni singli sangli za somruk kan pe ni compensation hi ten compensation kaldan thrim thrim hi have state wildlife board ina angai to thina nia engemo mi mal anga khatia hanti mai thei ni loba state wildlife board committee ina agenda lo lu nuwa chu chu ngai to a chu tiang chuan recommendation a siama chu tiang chuan in zang dom nei pek thina ni ti kha pu speaker kan soi lang tel du bok ani tin hemi exotic animal kan ti hetia keimani state chunga hian kho chak lama tangin India rampo na tang hianin ran sa chi rang rang rule te hetiang ang chi te le zong le chi rang rang sakai thlen point tiang hian akal thina hei hi man ani chuanin champaya enkol phot ania detention huna chuta tang chuanin aizola lak thak ania ti chuan aizol sahwana da ania heng hi enkol hau tak em mai ni tuna po khwanin
an enclosure tur hi buat sai me ka nia chumia chuanin an mani boruak du zong le nun dan enge an mani ta na comfortable turin tu na hian kalpui chho ania kan thia dangin kan hung lo ka po han vampire parrot kha abo ania khami bo na po kha tu nin rin ni khang kan juk ena chu ta chuanin he mi thang lam pang atang hianin mi hring leng lek te hian an ti alo ti kwa chu ta thang chu na ru chuaka konga amul mu ania aba kha police panan chui nge pon kan mu zo ta lawani chu bang chuanin khutilai mun po tu na hianin na satakin kan an upgrade chawa CCTV kan da ba ka hian camera trap te kan da to ni tin duty khu kleivarin an omboka chu tiang chon sahwan hi en kolani chu bang chon sahwan en kol hi ahau tak hle maya tin tu na khon an enclosure hi ate dewa wangin khomi PTC police training aramakhu hete carve out ta chumi chu kan ti hlotlin thei chuan chu ta chon asalian do big te kan da anga ti chuanin tuna kan ran sa chi thang thang nei te kan exotic te khu mi hian an endua revenue tam tak generate ani khumi te omna khu nuam sajok do pana siam thenga tuna khu chon kan che bang reng biawa upgradation le hetiang ang hi chu thei to phi chon kalpui ve chu ni te kha kan sai du te chuanin doctor chungchanga hian hei kabula hianin gan minister jam tak pusai bunga oma an sai du na tar khata voi ni a local amai ro chu local chung khan an tam ve sia han en kol khanin an soidan an khati khan dam doi hian pele ringot thina kha ai uluk zo ka an ma ni te hanjir chen na hunatang khanin doctor hi kar khata voi ni te chu miron kaltira mo hemi doctor post kan han dir te hi kan sarkar hian min sanction thei chuan kan sahwana ran sa tu po an je om hle tura kan han ngai de ba chu pu pa pu ya emele zom tak zo na khat ta chan na ni ta sela tin pungun len chunga emele zom takina azo na kha piniang neri kan soi ngun to maya hemi forest dana hianin wildlife sanctuary chunga engeni thina ten lo to hian compensation hi pek thei tat lawani chu bang chonin niang neri thina chungchanga po voi tam tak state wildlife board committee apo lo luta a thei dana om lo bang khan special takin an pak kha wildlife gata kan da PE khan tina PE luk chu niang chu special da ani wang khanin bang ro sa tia bang mai tur chu ni lawanga amai ro chu wildlife gat te om dan ang kha chu an zom be chu ngai nga khamin zom si lo kha chu anin adan abo chia te ni be don ta ni chu wang chu anin thei top kan chua kan thei na sang darin ani kan compensate na tur tang khan niang hleri kan compensate nan khan apasarin afanau te enkol nan wildlife gata khan kan ti thei sang der kan ti ni ti kha kan sei dua achung ani miau wang khan chu wang choni voi ne pa kan soilan do chu wildlife chung a reng reng hian sanctuary chung a te national park chung a te kan lo ba kal ni po engemo to sual kan to pal po hian hei hi an ma ni tan hen poi em chumi chu kan veng uluka hei wang hianin a khem na te po hi kan han tia police ate kan produce lang puyen chairman push speaker khawai takin kan veng uluka ti lai taka kha ramngo kan veng lawani an ven lo wanga luidunga chengkol an chi ta kha khami sai local khan an hlau tlan chia khan aron nang zok mai ani khami ta ka sanctuary chunga lu thim thim man ni lawa chuna ko ni lawa zana chengkol an chi ta ka te kal khania ekpon se kha thai ti chiat po compensation kan pe theya engang emo nun na chan pek thelo dan omlai taka kha pu speaker en that de po athalo mo le sanctuary chunga ni wang chuk khania
a chun da na kha a chunga fa kan ni lo wa luya local sai local hlau lan chia khan arun nang ching ta kan ya khalai kha pu speaker khalai kha chun engemo han po fual de let dan te po hi om lo man le mi nun na u yo he mai walai bot te na central te kan lang e na nga khati lai khati thei ram dan la om le kan lang ai tua don nia te kha kan soi do a chu tiang chuanin police ate kan produce thina ni atur tu tan le a khotan phei chuanin arab thak viau po theng theya amai ro chu tu na kan soyang khan compensation te mo zang dom na kan pek thei silo bang khan ha bang ha strict thei tokin kan strict a tin kan veng uluk khan ti hianin aru ka tin na la chu hey drugs te po border fencing ti chung po hian alo kalania satilaya bul nai village te a khan frame mai nang kal hi chuanin kan ga tho po hian an huseng bik lo ni ti kha ka chana ni speaker Let's start question number 2 le pathum